I veliki pozdrav u razeri, želim da se zahvalim svima na izvrsnoj podršci koju mi pružate iz klipa u klip i vjerujte mi na riječ, da nije vas, moj život bi bio totalno drugačiji i zato hvala vam od srca. Hej, to sam ja Kaneki, dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i veliki pozdrav za cijeli Balkan Alert Crew, jeste li mi dobro zlikovci moji? A Vani mi je izbacio video pod nazivom kako je reagovalo dijete sa invaliditetom na rant. Vani mi se u ovom klipu ispovjedio o tome kako ga je pogodio jedan komentar koji je pročitao na rantu, koji je prethodno izbacio, a zbog čega ga je toliko pogodio, hajdemo da pogledamo. Raspoloženje mi je palo skroz u minus. Šta sam vam pričao neki dan u onom rentu, što sam govorio, što ona mala kućkica priča onakve stvari, da će doći neko dijete sa invaliditetom i uvrijediti se. Pročitam jedan komentar danas od jedne curce, tip koji glasi: sad te još više volim. Uđem na njen akaunt i kako se to dijete osjećalo kad je pogledalo njen video. Hajde zapitajte se sad malo u glavu. Jesam bio u pravu? Jesam bio jebeno u pravu? Šta će ona sad, ona mala Ana, Enla, Raš, kućkica doći? Nadrogirao me, pucat neke razne priče. Koga boli kurac ko je tebe nadrogirao? Pa trebaju te ljudi nadrogirati, jesi ti svjesna u tom pilećem mozgu? Gledaj ti šta radiš. A Enla Raš je odgovorila na rantom gdje je iznijela neka svoja mišljenja, uvjerenja i tvrdnje da ju je Alen muvao, te ga između redova nazvala nacionalistom jer, kako je ona rekla, u većini slučajeva je radio rantove na srpske youtubere. Alen je izbacio par insta storija povodom ovog renta, pa da poslušamo. Dobar ti pokušaj taj što si napravila fake chat, kada sam ja tebe bario, kurvo. O, ne bi te štapom dirno, kurvetino, jedna jebem ti mamu. Očito na tim fake chat možete primijetiti, znači da je dijete pisalo s njom. Ke fuck me mami. Oj, koliko si ti žalostan. Neko snimio na računaru moj glas, neko klipa i snimio tu glasovnu. Koliko si ofirna, jebe ti sunce da tjebe. Jo, kako ću te oboriti, psihopato glupa, jebem li ti mamu opet, kurvo. Uvijek sam bio to protiv da se psuje mater nekom ili nešto, ali tebi Enla Raš, ma jebem ti mamu glupačo, koliko si glupo ispala, ja tebe bar. Viš ti koliko tebe jede to, da si ti truda se da napraviš fake chat, da sam ja tebe bario, pa ti si smeće bolan, pa ne bi te dirnuo štapom, glupačo. Znate šta je još fazon? Ja sam svoj Facebook napravio tek na ljeto kad sam imao sa Marijom dramu. Znači tek tad sam bio napravio Facebook i to privatni profil koji samo ima par prijatelja. S kojim se ti Alenom dopisivala. Ima i 6000 na Facebooku. Ali nema veze. Dobre si ti fake chatovi. Barem se potrudila, hajmo reći. I znaš šta ću ti reći? Uživam, nenormalno uživam kako ti padaju cifre. Znači uradit ću rent dvicu. Taj rent dvica će te pokopati skroz naskroz. Krivo ti što sam te ispalio na Balkan, onom Gamesconu, pardon. Ko ti mene pokušala poljubiti pred mojom djevojkom. Pa budi sretan što nisam šamarčinu pukao, bolan, jo. Znaš šta ću ti reći, kmetu jedan? Ti si bađubre, ti si debil, ti si kurva, bolan. Kmetu jedan, ovo je tek početak, sad će ti kanal tek otići u kurcu. Kurčiš se s parama s kojim si zaradila preglede kako si prozivala invalide. I ti se kurčiš. I kako možeš uopšte da valjaš? Ti si smeće, kmet, baron, debil, kućka. Znaš što je fazon, kmetu mali? Fazon je to što ćemo ti opet svi čestitati na 100.000 subscribera. Debilušo jedna. Ja tebe ba.
Ona mu je odgovorila sa jednim Insta storijem: Sećaš se ti dobro tih chatova, zato si se iznervirao za to najviše. Nakon toga Alen je upalio i live u kome je ispričao sva dešavanja sa BTF-a, kako je on rekao, od A do Ž, te je najavio Rant verziju 2. Na ovo se oglasila i sadašnja djevojka Alena Petra preko Insta storija, pa hajdemo da i nju poslušamo. Joj, koliko neko može izmišljati srati, joj. Znaš ono, dečko te ne može udariti, ali cura može. Ajde dođi na Balkan Tube Fest, ajde. Izgleda zbog prevelikih osuda i jako velikog pada u subscriberima, Ana je odlučila da prestane da izbacuje klipove na neko vrijeme, te je također privremeno ugasila Instagram profil uz poruku na Insta storiju: gasim ovaj profil na neko vrijeme, muka mi od ovih drama, također prestajem sa snimanjem na neko vrijeme dok se ne olade ove debilne drame, sad prozivajte i pljujte koliko god hoćete. A Balkan Fit je prokomentarisao mišljenje o trenutnim dramama na svom Insta storiju. Zašto ovaj sok više nije hladan, a bio u frižderu? I više nije hladan. Čekaj, ti želiš sa mnom da se svađaš? Si ti siguran da ti želiš tu dramu? Znači ti sok bi protiv mene. Si ti siguran da ti tu dramu želiš? Što nisi hladan? A youtuberima izgleda počela smetati drama, pa je tako Jasna napisala: mrzim to što danas na YouTubeu ne možeš ništa drugo vidjeti osim drama, fuj. Također su i Piku zasmetale YouTube drame, pa je i on napisao: jebali vas YouTube drame, zapjevajte i zaplešite s Milevom. A Baka Prase je potvrdio dolazak i datum održavanja Balkan Tube Festa. Čekaj, snimam. Vidimo se u Banja Luci 28. 29. aprila. U 12 počinjemo i nemojte da kasnite, ali oni imaju Instagram, ne znam šta će još to ovdje. A Mover je izbacio story u kojem je pisalo: dobio sam mail od YouTubea, odjednom 5-6 copyrightova sam dobio, možda mi izbrišu kanal. A Sim je izbacio klip u kojem je nazvao pojedine YouTubere, znate vi već čime, zbog toga što mu se navodno javljaju samo kada mu je kanal u porastu, a da ga zaborave kada mu kanal baš i ne ide najbolje. A Marko Vuletić je objavio klip koji je nazvao 2 godine od operacije srca, gdje je pričao o tome kako je zapravo izgledala njegova operacija, njegov život poslije operacije i njegovo trenutno zdravstveno stanje. Tu je pokazao i neke snimke poslije operativnog zahvata, pa da pogledamo. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.